warushye none wishakira ubumenyi ukaba wiyumvira ikiganiro ubuzima n'imibereho kuri Reni Today. Twese tubeshejweho no gukora, ubudakora hari abandi baba bakoze. Gukora si amaboko cyangwa kwikorera ku mutwe gusa, hari uburyo bwinshi bwo gukora biba bidasobanutse. Urakora cyane byakwanga ngo ni inyatsi, maze byakwemera abandi ngo wagiye epfiriye kuzimu. Ko bidasobanutse ra amafaranga ubundi avahe? Gendiraho nari nshimiye Imana. None se ntabuzi binjiza amafaranga ngana ariko umwe kaba umukire maze undi akaba umukene? Kuri Reni Today wahageze, ikaze kuri we nkunda cyane, naho nanjye mbeho. Nagiye nzakubwira ko meze neza n'igihe nzaba ndi muzima, narwaye, nariye ariko kandi amafaranga ndi nayo. Iki kiganiro ni ubuzima n'imibereho. Amafaranga atuma ukandagira utikanga. Reka mbanze mvuge kuri miliyari y'idolari. Aka kanya ndimo nkora iki kiganiro, idolari rimwe riravunja amafaranga 1150 y'amanyarwanda hano i Kigali muri gare, kandi ngo nta myaka ijana. Icyo nzi cyo ni uko ushobora no kuyirenza, ariko reka nibwire ko usigaje 80 gusa. Iyi ni iminsi 29,200. Miliyari imwe y'idolari ni tiriyari imwe na miliyari 150 y'amanyarwanda. None wumva uko bimeze mu myaka 80 usigaje kubaho. Kubera ko ari iminsi 29,200, ni ukuvuga ko buri munsi wazajya ukoresha asaga miliyoni 39 y'amanyarwanda, hafi 39 n'igice. Nagusuhuje kandi ndakwifuriza igikapu kiremereye aka kanya kirimo aka kayabo kangana gutya. Ko hari bamwe babona amadolari 3 gusa bagasinzira uko bayamaze, ubwo wowe wasinzirana iki gikapu? 2021 imodoka yitwa Hyundai Tucson mu Rwanda yaguraga miliyoni 13,400. None ubu urumva buri munsi utajya ugura 3 zose. Ibi ntabwo bisaba kugikuzimu. Miliyari imwe y'idolari wakora ukayigeraho. Hari benshi bayigezeho bakanayirenza. Ejo bundi muri Gicurasi 2023 abantu 2,340 biswe ababilionere. Abakinnyi bo ni benshi. Tiger Woods miliyari imwe n'ibice 72. Cristiano Ronaldo miliyari imwe n'ibice 24. LeBron James miliyari imwe n'ibice 16. Lionel Messi miliyari imwe n'ibice 15. Aba bose baracyakora. Wowe ufite amahirwe kuba nkuganirije kuri iyi ngingo, tayari ubu nawe ugiye kuba umukire tuziranye, ariko bizaterwa naho uherereye. Imishinga nshobora gupanga ndi kurya inkoko ntabwo ariyo napanga nabuze n'ikijumba. None se niba iwacu nisanzura ku muhoro n'isuka, urumva natekereza kimwe nk'ufite uburenganzira kuri mudasobwa na televiziyo biteretse muri salo? Niba ndi kurya umureti, biragoye ko nategereza kuzarya amababi y'ibishyimbo. Ibi birasanzwe. Niba iwacu dutunze imodoka, niyo bazama igihe nzaba nashinze urwanjye, iri mu byo bazama, kimwe nk'uko nawe bazaguhereza umuhoro cyangwa isuka. Irememo inyota nk'iy'umusinzi, maze uharanire kuyikira. Simvuga kuyahuza inzoga, ndavuga gukora cyane. Iki kiganiro cyo tuzagikomeza.